بریوان محمد اندامی انجمنا گشتی پیدا هرمی کردستان. دی سری ده او کمپلی کلسر برتی هاتیه کرن ده سالبگری و 27 مین ده ام شرمزار دکن لعنت دکن. براستی او کمپلی کلسر برتی هاتیه کرن کمبلوه کی ناو دولتی بی کمپلوه کی هما بیشن سر توای کرد و کردستان هاتو بو کرن. د شخصی ریبرتی دا اساس او کمپلویا هات مشاندن د شخصی ریبرتی دا جی او کمپلویا جبو تکبرینی گلی کرد جبو تکبرینی کردستانی کو راستی ایدی بو خودی ناسنامه ایدی هبون خوا دابو دیار کرن اساس دا او کمپلو سر اساسی هات مشاندن جبو ویجی یعنی ام وی کمپلوی و کمپلوی کی لدیجی مافی کرد بینن لدیجی کسایتی کو راستی د شخصی ریبرتی دا او کمپلوی کواتیه مشاندن کمپلوی کی به هر آوایی کمپلوی کی لدیج مرواتیه دبینن و کمپلوی کی یعنی به حق و به دادگه دبینن. البته او بویرن کنا لسر اصل رجوای کردستان سر اصل کردستان گشتیم دبینن یعنی به طایبت او ایریشن کود شش مه یکی چلدا لسر شخص الشيخ مقصود الشافعي هاتن كرن هات تكاسكرين كو كومبلوي كي دويامين لسر قلي كرد دخواستن بدن مشاندن اساس دا دسبيكي دا هاتو بو ديار كرين كو دخوازن بري تكبرنا شورش قلي كرد بري تكبرنا او برخدانية كل شيخ مقصود والشافعي هاتن مشاندن و هاتن دامزراندن خواستن دوباره ده کمپلوی که دیامین سرگلی کرد بدن مشاندن لی دفتری داشتی سا ریبرتی تکازی دا کو هشیاری دا گلی کرد کو آواجی و کمپلوی که دیامین لسرگلی کرد تی مشاندن یعنی آگاهداری بو گلی کرد دا مشاندن و او آگاهداریا البته جبو امجی کوانه بن دوی کمپلوی دا هم هشیار بن هم جکوان بن گاوین استراتژیک بدن آویتن به تایبت دوی دا چاوا هد دیار کرن دوی دمی بوری دوا جدید یعنی دوی قناخه هست دیار ده هم ایریشن کل سر قصه ده هاتنه کرن هم ایریشن کل سر براتیا گلان هاتیه کرن هم ایریشن کل سر kesin siyaset meder و ریوبرن ve sistemi hatine kirin erişen sistematik derbare ve kesayetna hatin kirin ku leser rast yani wek bandure ki gişti leser ray gişti ya ray cihani beden meşandın le beşarkirin reberti jive komple jmara berasti had yarkirin ku ema haya kijan aste peviste ve komploye begrendes haya kijan aste peviste ema ve komploye rasti bixwinin jibo gamkane bin ve komploye bedin seknandin û de şahsi ve gelida ve komploye tek bibin. Rasti jibo tekbirin ve komploye ku metşaxti rojava da danişandan bekirin yek wek helwesti gelê Kurdî giştî ku ve bangawaziyê rêveberiya xweser ku derketiye hûlê yek ewa bû ku em kanibin vê komployê têk bibin ya duyemîn jî wek xetê xwe netewî wek yekrêziya gelê Kurd çawa bi sloganên ku di hindir wan meşanda da hatin kirin hatin diyar kirin yani li wê zêdetir em kanibin di wê yekrêziya gelê Kurda xwe xurt bikin pênasayekî nû بدن هبون خواه کرد یا دیتر جی یعنی herkes dizane de rojava da şeregel şurajgeri hatı bu dest bekirin ev şeraji rasti hem de şahsi gele Kurda hatı bu dest bekirin hem de şahsen pekhateyn kud hundur Bakur Jilati Suriye'de rojava tevavi da hatı bu kirin yani em kanın ve bidin nişandan ku em gelekin be şeregel şurajgeri leger şervanên xwe leger hevalên xwe em kanın براستی و کمپلوی تک ببین امکانن گاونی استراتژی شبو خابدن مشاندن وک وجدید دوی دمین داویدا لمیون خی حوالن ما لوداره جویابو جبو دوزه کردی نقاش بکرین چاو امت بوان بن دهندر رجاوای کردستان استاتوی خو ور بگرن نتانی دهندر رجاوای کردستان یعنی هر کردک لکوی داره به دهندر سوریه دکان به خودی ماف و هولدانی کی جدی هست که امل و داره راستی دستور سوری ده هبونه خوا تکز بکن و ماینده بکن جبوه جی
بوان بانگوازین کو ام جگل خورا دکن بوان بانگوازین کو ربرتی جمرا دای نشاندان دی دیار کرن کو ام جی گلکن پیوستی مپه کو ام یعنی آستی چار بشین کردستان دا بگینن یک رزیا خو یک گرتن خو کو ام جی به وسیله ج دولت ناو یعنی جهاز ناو دولتی را بده نشاندان کو ام وگل کرد هنه و يعني هلبت سركفتن و يامبه